Ik zie 6, ons is hier zo vandaag. I say, all praise is due to God, I say Mix. the greatest ever. Nou ouwens, vandaag is ons hier zo met een reden. Vandaag is ons hier zo omdat jullie een number gerecorded. Ek is hier bij dit die. Maar nou hij number het mij geïnspireerd man. En mij geïmpress hij number. Verstaan je? Hij number het mij laat voelen dat jullie twee mannen het talent. So dis hoekom ek nou van hoe het julle opgekom met die nummer? Ek is hier by dit man. Vertel my net 'n bietjie. Was julle weer boord in die kamer en mekaar weer in die oë gekyk en toe begin julle maar net ek is hier by dit, maar waaroor gaan die nummer? Shakes, ek begin by jou. Little gas, né? Little gas, ja. We gaan net kyk, ek het terug wat Johannesburg afgekom. En toen kom ik bij de huis, toen zie ik weer Mike's weer aan die muziek en terug, maar van die muziek geluisterd. Alhamdulillah. Voor een paar jaar heeft hij afgestaan van de muziek af. Toen zei hij weer teruggekomen in de muziek met de stad. Met de Drake en Kendrick Butler. Maar toen was het challenge op Kaista Black's programma. Toen zei Mike's nee, wacht man, Shakes. Kom ik klim op die Dust Challenge. En na hij op die Dust Challenge geklommen, toen zei hij voor mij nee, Shakes man, wacht. Kom ons maken we track. Toen ons geluisterd naar wat ze song ons geluisterd, toen kom ons op die song van T.I. Love. Die man is kaam voor die camera, kijk in die camera man. Praat met die mensen. It's all about the money. En hij zei my Shakes kijk, kom ons klim op die track man. En ons doen iets wat oor die surroundings gaan, wat mensen like, verstaan je? En toen begon ons om te zeggen, nee, ek is hier met dit, toen kom ek met die chorus af, van ja, history. Van die eerste mense is nie by wat, hulle is hier by dit. Dus bijvoorbeeld, je gaat horen een little gas, en die song en die chorus, dan gaan hy sê, ek gaan nie Weet-Bix sonder hem gaan eet nie, maar hoeveel van julle moet Weet-Bix sonder hem gaan eet? En dan is die melk. Ja, ek hoor julle praat van een 350 locos en een 750 tracksuit. So julle soek die hype ou die ouens. Julle is nie by dit nie. Hulle nie net ons nie, maar hulle is ook nie by dit. Ons weet al die kleintjies wat gaan daar aan dam, want soms by hulle kom aan dam nou. As ons net eerlik is, hulle kom hulle kos daar, as kom hy guys, hulle staan nie kies hier daar. Ek weet want as hulle nie geld gemaak het, so staan nie kies hier gewees nie. So julle support hulle, maar ek weet jy support hulle nie omdat jy wil nie. Maar jou ma dan jy soek hulle kos en dis alle kos wat ek moet kos daar eintlik vir 3 maar ek soos nou Nikkie is hy by dit want sy het nog haar soelkos aan. Kom maar Nika. Nou die ding is die song is vir hy mense wat by dit is wat hulle nie wil by wees nie. Byvoorbeeld hy tekkie. Nou hy sê vir my ja maar nee maar nie hier nie maar as jy kos eintlik dit of niks. Nou trek jy my lokos aan. Maar anyway, die is hier by dit. En hy is hoe ons opgekom het. Ja, met die song van byvoorbeeld ons was op met dit. Ek was ook gevat door aan Durban erop. Ja, ek kan onthou hy jare van ons het my maal altyd op Kersfees te ja, gaat hulle op Durban erop. Koppel of ons die villa's as. Verstaan nie so, ja nee, is in elke Canadese se struggle hy was aan. Verstaan nie, want jy weet mos nou 8 kinders, jou ma en jou pa het nog red baie geld om vir almal te koop. So hulle kies maar die gou en die maklike way. Ja, en jy kan ook eintlik altyd daar draai. Ja, nee, want as jy brand, otherwise brand jy jou voete. Verstaan nie. So nee manne, regtig hy number het my geïnspireer man. Verstaan nie. En waar ons vanaf kom, waar julle vanaf kom, ek hoor ook also is van twee kants mang. Tussen kombinies. So daar is maar julle experience, alles wat julle in die song sit, is dinge wat julle deurgegaan het, dinge wat julle deurgemaak het, en net om julle lewe around turn te slaan, soos hulle sal sê, 'n U-turn het julle in julle lewe geslaan. Dis hoekom julle vandag hier is om ander jong manne te inspire. So, wat het julle omtrent dit te sê, manne? Jy kan dit maak, man. Sê, hang net van myself af. Sien, en as ek sê, hang net van myself af, hang net van my maniere af, want my oompie leer is aan my oom wat altijd een lok geleer. My oompie is een wat die video van 18 keer waar die oom wat praat, baie wijse man. My oom het omgeleer en hy het ooit geleer, en hy het altijd ooit geleer. No man is an island. Nou as ek sê, hang van myself af, bedoel ek hier, het hang af van
wat jy omtrent dit doen wat in jou besit is. En dan af en manier af hoe jy saam met ander mense. Jy moet vir jou, soos in Engels sal sê, build bridges, don't burn them. Yes. Jy kan het maar het hang net af van hoe jy is as 'n mens met ander mense en natuurlik jy moet die werk insit. Jy moet ken baie dinge opoffer en jy moet baie ernstig is oor dit wat jy doen en jy moet nie you shouldn't get distracted from achieving your goals. You should avoid this distractions and then just focus on what you want to accomplish. This song was created using Yes. En hoe sê jy, Mike's? Jy sê die track gaan 'n hit wees, my bro. Inshallah, maar definitely is our reactie. As our reactie zodra deel al begin werk op die track. En het is onmiddellik 16.